مجلس گلان دموکراتیکا کانتونا من بج بدرش ما بیکبونا ما امی پیش روژا خوا آوا بکن جوینا خویا سالانه لدارخست. ده جوین دا راپورا سالانه یا مجلس هاتا خوندن هروها کارو خباتن انجومنی ین سالا در واسبوی هاتن نرخاندن. هر ده جوین دا انجومنی دست نشان کر گوشبو پیشکش کرنا خدمت گزاری آنج خلق حریم را او ادنوالفو تفگری دبن. قدم هذه التضحيات ابتسام ومن بذل وەکو ئەم دەزانن 2023 ساڵێکە گەلێک دژواری هەبوو گەلێک زەحمەتی هەبوو گەلێک پرسکرێک هەبوو دەعالیە ئێریشین کول سەر باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریدا تێکردن دەعالیە کەوارسێک و هات کەوارسێن چێ بوون ji ber vê yekê gelek zehmetî hebû lê ema wek ku em dinirxînin li gorî va zehmetiyên ku em tîra derbas bûn lê ema gelek destkevtî jî hebû gelek incazat hebû. Amadana her karî û her xwastinî em cudayî em kar ser hev dibînin. Em dibînin jî niha heval giş vînê da çi karî meselen bistî siya da hemî kar xwandin. Ew kara cî dîsa em dixwazin serkeftinekî mezin bê ji gelê me yê Rojava da hemî gelê Bakirî Rojhilatê Sûrî. للمجلس التشريعي